busyu sakhi ke datang ke pau habar nri ke ka feelings ke badan apo ne ke jisngau ke badan apo cak dun ka syam shitom bahayu beriu ban yo i ke adi ban tip ya kata ne fi ong kumnona ngalas ngalayo ngala tip ya ka jings kong si sat jongki kata ka de ka ba ublay upen tip la ne yathu ha Moses kani kani ka de ka benta ka ba e ha ban perkhate Moses la un la ne ban kem tena kani la ne ban ong bakani ka de ka we na ki benta ke badan ne ka dukhan ka ba yathu yangi ba don a ka ba ya connect ka preng ka jinga de ka jong ublay bat Moses la ne man ong leng ba ni gilan kan don ka connection namar ba habau Moses te lingba jung tu angel ula pedi tu kadak jong ka jing bi pau ne tu thli ding hak tu kalau lendong te ka tu hi kla de ka point ngila badong islut jong ka jing walam shwa yu Moses caka jaka bani bani keren tu Moses ko ungu ya ka tu ne ulale te mentah ni pedia kawan ketika jinya keren te akan ni jing keren kampat kut te kani ka dong long tang bau Moses udang penca skor shwa empat tip kan mi ayu nang ni ti ban bangin yo ksai pada ayu pada ublay utmu yo Moses tingin sai pe kini kini khot ki babut pada hiong aku no kami yang kata lah dangi ya cak dekat upra ta aka dekat ke upra ka don kita kintin bat ngalawan hiar manga ban pelat no yaki naka kti ki Egypt bat ban yalam no yaki naka takari syakari babha bat bakrau syakari ken kebatut da kadut bat kangap sya kajaka ki kanan bat ki hit bat ki amor bat ki peris bat ki hip bat ki jebus de so nak ni dekat ko frang in hab banyak keren kendiat kenang bakan yarap lagi tanya pe syekh ti beta bani kong mo ublay ong lingba jung ni wangel ngalawan hiar manga ban pelat no yaki nakakti ki Egypt ke statement nam kani ke jing ong kaba Moses umpat poi perkat namanang tay nakatu ko bakut jong dekat ke banyo o ngalatip yo kajing susi sa jongki bat penbut nakani ngalawan hiar manga ban pelat no iki nakakti ki Egypt kajing kemen ami Moses ni statement bau bau Moses uyo ha kani kalau lendong kasur ke bawah tu kalau pensyai hang ni ba uni ublay da shisha lawan hiar ban pelat no ya ki Israel nak ketiki Egypt kasuk bahak tam ne long da ai statement ne sisen perkhat ka jam bahak ni ora ki pet na ki te ki khot ki bashan neng ki bak ki be thu ingi ya ka jing don jong ka tu ga lao len nong ka jing don jong ka ding na preng lao len nong bat ka jing ni jong ka sur na preng ka ding ka tu ka de ka khot ka pan long ban ngau thu bat ban ong ru baka jem ban pediang ban hanit khot bo phra bo lawan hiar hi do blai ban pelaj na Egypt kasuk bahak ne long long ka kasngo jam bahak perkhat kata tengi hap an penyesok kendiat mo hang ni kat ublay wan ban pelat no i Hebrew na ka kti ki Egypt kani fi long iserdok lay dan hang ni hadu kat no ka crowbor ki Egypt ban bat jubor ye Hebrew ban yai ne sa ki Egypt hato lem da day da ka bor ka jong ublay ba unwan hi dama u ban pelat don la tarai ni ban yo la jim nem dot ka lat mlay namar na kalenong kabaningkong hi ngiladap ya puli ham tu syap hang kajinglong jong unong sensyar jong keri Egypt namar bobun beriu uslim ke Egypt la asya katam ne
Bat u penmi ya kajing keno ba lada kini kila nang kami bun lada syak bahir thama kari Egypt kebut kin ria liang kini ki Hebrew. Bat kitu ki benta ki bengepek ya kelenong ke baningkong hi uparu penjari dak hukum ban penduna ya kajing bun briu jungki kataru kajing bun jungki shenrang. Tedengi yo dingi kan mau ya kai ki bengya kren ha tuka lenong ke baningkong kapen skem hang ni baban laj hi nakari Egypt kam dai ke basuk. Namar uparu hi umkwa ban pelaj yaki Israel ni ki Hebrew nakari ke jong kumta kini ki jingkren hang ni bau bleu ong lawan hiar manga ban pelaj no yaki ka ai ki jingkermen tambah ka jingkermen hang ni ke kampat syai nomor ublei umpat shmiet hu how Moses unle dakanu korukom wan telawan hiar la pensisya da kajing yo ya keren markmat bat Moses bat mentah ya kata dang buri am ban pelaj no yaki udang buri hang ni to hadu tu syai iti benta benakmat pidan e ban ong nga thai kan biang kum ta pi ong phiในบรรลับชั่วมาพิลาวันร่ายก็เอ้กับบัจจากับลันนองกับนิงกองกับบังอิลาบันอ่องบาลาดังไอบิชาเรกินิคันเตียนักลันนองกับนิงกองยกับฟาโรอุเลกุมโตบันเป็นสตัมเบนยกีอิสราเอลกลองบัดดากับบอร์เบรียวดากับบอร์กินองอิสราเอลดากับบอร์ฮิกจงกีกินนมลาดัลเลรูเอมบันยอมีนารีอียิปต์ดากับสุบบัดเลเซียดากับบอร์เบรียวฮิมัดkinum laj shu hiru nari Egypt bat kin long mol merau syirta regni ke jingwan ong pani pa jing ong pengalawan hiar manga kamut lawan hi dauta utan rai jong jing im uta bolong utrai jong ki kun Israel uta unong pelong ik pathai bro koi bodan bor baro mut kata kawan ada ka wei pat ka kalenti ka batmai ba ka badap jing karmen ngin bakin laj ke jing long merau to shu mo ban penyesok di ka bangia keren mentan ngilas utfu baki Hebrew hi le ni ki Israel kim don lat da kumoi pat ban yo lai nakakti jong kinong Egypt nakti jong Pharaoh but how Moses ru ha kapor ka ba ulami nakaying ka jong u Pharaoh hi bali jengo yakini ki sardar ki le ayu yakini ki Hebrew ka jing penyap ka jong Moses yu Egypt ki tip ningkong tang ki Hebrew bad hadien dala tip haying siem ke Moses hapan phat krat ya nakari Egypt pan pois ni kari Midian lama i kumba ulalong hapo jo haying siem henry wat kata ru kam ai jing singanya bon long nong pelai pat kata hi ka pen scam hang ni balim da dei hi da ka bor ka jok ublei banwan pelai ki amdon lat chu da kumoi pat to nge jam no stiki ki kentin ki babut mo ki kentin ki babut kitu ki baong ban ya lam no yaki na kata kari sya kari babha bat bakrau tentang itu isi kitu kentin tu kani yang ni kaskudo bet ia kajing temu ke ba ublei haba uwan ya kaban pelaj upelaj ban yalam mendai ba pelaj ban penyap ada syuong ban pelaj no nakakti ki Egypt ngisung thu bet bahkan wan kajik pistom ki Egypt penyap ni ki mut kilala ilut daka jenglong merap Henry ka ki kentin ki badon hang ni long bet pelaj ublei ulawan ban pelaj ki bakin num don syu hakari Egypt Henry ba unyalam yaki nakari Egypt syakari babha bat bakrau Tisha kata kadon ya kata amtip kani kadang long tak kajing pesngo how Moses yangi ki bapuli te ki bapuli ke kotba takasuk kan kala don lupa kajing baca perkat kajing hindrai mudur mental dagi bu iladi ha kani kajing keren apeng Moses bat katu kasur ke babi na katrili ding
na pedeng jong katu kalau lenong ke baing kasngai tang badon kajing yalam lenti Hendrai syakari ke babahabat ke bakrau haduk katnu Moses ulapan mudur hangni hangni kala syubuk kanwan bitang da kajing ngejap syakari babaha bat kari bakrau tangan bu biang hikentin ki bajamo ublei open scam ba udei ma u balawan hiara bat pelaj bat kani kecik pelaj kamut ban penyap yaki Egypt ban penim yaki Israel Hendai kajing penyap kajing pelaj hangni kalong pelaj na kajing bat jong ki Egypt yaki Israel bat banyalam no yaki nang ta ki briu ki balaj lu syakari jong kajing kular kelempat ai kerteng ni rela syukado ya kata kalong kari ke babaha bat bakrau kadai kari jong nur klem yet hu angni hakini ki dikot angni ngamut benong hakini ki kentien angni empat senu yet hu kadai kari jong nur bat senu kadon to kitu ki kentien chuang tu fidan ye ban betrap Ya, ban benrap kadi mo betul. Betul. Shua bangan ong ai habai dei bat gini kiken tienam. Ashkwa ampan kan mau hang ni ya kajing khot ka jong ble yo Abram. Kitab Genesis. Hakapor ka bangi ya puli ya kitab Genesis. Ya Shemba uble khot yo Abram. Tang bakar kom khot yo Abram klam ya thu yangi kan bakan long ngoblong yo Moses menta ka pau da ding. Kan ba uble khot yo Abram omba I no ila ki jikur ngan yalam ya me syakari ka bangan sapen I. Tu Abram tu por umtip syakan no ta kati yun lai. Dari Abram uput dia kata sur uput dia kata kajing ong kajing unong kren kamo jong blay bo unlech tagari ka bo un sapen I. Te ka story long bo Abram I ela kajong kakur I ela kajong kasnong kathau I ela kajong bayam sam umi. But ulech uput dia kata sur but kum magalong story po Genesis te upoi sya hadu umra poi syarikanan tetel. Ta. Mentapat nya puli yo Moses. Moses udai kapateng benriu kabakha hari Egypt. Moses udai uba imha kajing pendak penbiang jong khun iong paro. Moses udai uba im kayang pakitulan jong paro. Ompat jupai menuru usyata syarikanan. Kabau Abraham ula poiteng mensyua. Kabau Jacob uwan nang te. Kamut kani kadai khlip mat kawan ong banyalam no yaki na katakari syakari bakrau bahar bakrau kalong thamai bhayu Moses ne kopor komot umtim long kumlong Abraham ubut ko ngu e kasuram te hangni pangim tip long Moses unbut tre un priang ne beta kasingom banyalam no yaki Israel nang nari Egypt syakari ke bakrau bat ke babha maka jikran mata kadai hirimidian Moses mentau di ubrio ubaya sya marwe yang kasur keren ke jong play himtip la kanwan ra ka jing perkhat u bakum nu ni kapor kamut ayu ri babaha wa bakrau ka kadai ke ba Moses la si unum la wan mudur ada perkhat na jing im experience u shimet hari Egypt te ying sim do dong ula wan mudur sai kadi babaha bakrau wan long hima jong paro ko ba im teng menchua Henry menta ka jing keren ka long ba uni uba keren uni uba penmi besar keren ong banyalam no yaki nakti jong ki Egypt banyalam no yaki nari Egypt syakawai pan syakari ba bahawa bakraw kadi ka ba ka ba thamai bhai Moses hoi kan kalong kumapi ong mentan kalong ke bathmayu Moses namar ba ma u udon tang marwai te ba Midian kajing kren kalong tang ma u marwai bat ublei bon mi pau ho angel lingba jum angel hak tuka law lenok ti kajing kren hang ni ka shulong bai how Moses hi nila patong bai uni ublei te bo yeshem bat
unle do dikani am waro khoj sisin perkhat bau Moses ni ubu no ildi sharut baka ai kubu so kubu de bulai banle kata am kat kum khadu akini kintin menta namar de bulai bu ong ba kunyalam no yaki Hebrew na kari Egypt syakani kari babha bakrau to kata kari babha bakrau do kanu kan kan kem jingmun em hau Moses ban perkhat chapang jo kata